Lukhulana umusa, lukhulana uthando. Isewe Nkosi yethu Jesu. Nasekutheni Nkosi yami siza kuwe Thixo leyo. Siza kuwe Nkosi silethe ukubonga. Ube nathi Nkosi yami kuzinsuku zonke. Wasiyamisa kuyo yonke imifula nemifudlana. Wasidlulisa kuyo yonke imimoya ekhona. Ngabo sithi udumo nezikhongo zifanele. Namanje Nkosi nali bantu Thixo leyo. Iza kuwe ngokuzithoba. Siyakwazi ukuthola uNkulunkulu obonelelayo. uNkulunkulu owazi konke ngathi. Ekulaleni nasekuhambeni Nkosi. Wena uyasazi Thixo leyo. Sikhona-ke namanje Nkosi. Akusisize Thixo leyo. Uthi la amehlo avaleke khona esayavaleka Thixo leyo. Uthi izindlebe nazingezwa khona bese sesiyezwa uNkulunkulu omusa. Siyakhuleka wena Thixo awu siyazi ukuthi uNkulunkulu wezimo zonke, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu wobubele. Inyangeni yabomama Thixo leyo uyabazi abomama abathwala ngenye lamalanga imbokodo Thixo leyo. Lakugala ukabonile namanje Nkosi sipha amandla usibusise Thixo leyo. Kuko konke Nkosi yami nayinkonzo sibika kuwena Thixo leyo. Siyazi ukuthi uzohamba nathi Nkosi kuze kube sempilweni wayo. Hlala nathi mnikazi wempilo zethu. Hlala nathi Thixo leyo. Sisekhona ngaphakathi kwendawo. Sisize Nkosi yami kuba khona ngaphakathi kwendawo kungabi izilenze. Yebo ukubonakaliswe Nkosi. Siyazi ukuthi singaboni Thixo leyo. Sisahambe emhlabeni. Sonile Jehova. Sizakubona Nkosi yami. Sicela uxolo ngoba kwasho wathi noma zimhlophe zibovu. Wena uma siza kuwe kuphela uyawusiqonela. Ngiyayibonga kuJehova. Nginikela kwesakhe isandla esinamandla. Hamba nathi Jehova kube sengapheleni kwayo. Egameni likaJesu, egameni linamandla uzibe phakathi. Amen. Thube ngothoba amanxeba esinawo okuyizwe kusebumnyameni silethe ukukhanyeni. Ngomculo 251 sizophakamisa umama wethu ozosipha izwi namhlanje. 251.
bawe uthokoza usomnini bonyana enzile ilanga lanamhlanje sibonyana libe yimpumelelo. Ngibawa umdlulisa umlayezo bonyana usomnini ilangeni uhlelile ukuba khona kwakho namhlanje kulihlelo lasomnini. Modimo o ratile, Modimo o sa rata. Ke re o bomme ka kgwedi ya bona le batle. Modimo a etse jwalo, a etse ka botle le loke. Abo baba bethu abahle, nisathandwa nani bonyana nisithandile nasibusisa ngamajuba esinawo namhlanje nawa khona ojame phambi kwenu indodakazi yakamlife esemtlhatlhaneni kwaSiphuthuma emtlhatlhaneni esikhatshana. Sisalungisa namhlanje izwi sizolithola encwadini yakaMateyu isahluko se-17 izindima zimbili, indima yesine nendima yesihlanu. Matthew chapter 17 verse 4 to 5. Sisafuna incwadi yokuqala kuTestament Elisha. Ngicela sihube uHosana 3:10. Simhube simzwisisa. Ngiyabonga.
suke kusahaya ising supele sa motho wa lefatshe o tla re o se hloka sefuba seo se lahlehile ho le lefifi o se batla ka kerese oh o se a muhlu Jesu uma usomzwile impilo yakho amen mama akabuzwa usomzwile uzocela oyiphethe ngesinguni oyiphethe ngelimi la George noliphethe ngelimi laseLimpopo ngiyabonga Matthew chapter 17 verse 4 to 5. Peter exclaimed, Lord, it's wonderful for us to be here. If you want, I'll make 3 shelters as memorials. One for you, one for Moses, and one for Elijah. But even as he spoke, a broad cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my dearly loved son, who brings me great joy. Listen to him. Amen. uPetro ebona lokhu wathi kuJesu, Nkosi, kuhle ukuba lapha. Uma uthanda, ngizomisa amatende amathathu lapha, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelika Mose, elinye libe ngelika Eliya. Esakhuluma bheka, ifu elikhanyayo labasibekela futhi bheka, kwavela izwi kulelofu lithi, Lo uyindodana yami ethandekayo engiyamukelewe, mlaleleni uJesu. Amen. amen Ke mosa Petro a re go Jesu morena ke mo go botse ge re le mo ge ba go rata ke tla tloma ditente tse tharo mo e nngwe e be ya gago e nngwe e be ya Moshe gomme e nngwe e be ya Eliya ge a sa dutse a bolela wa bonagala leru le le tagilego la ba aparetsa gomme gwa kwagala lentswe leru le re yo ke morwa wa ka yo a rategago yo ke kgatlhwago ke yena le mo tsietseng amen uma sibuka isahluko sethu noma indima esizohamba ngayo engathi ithi lo uyindodana yami mlaleleni kunabomama bayithubeni ngibawa ukuthi ngiyisumbule ngelimi langale ithi yeke uPetros wathi kuJesu Nkosi kuhle kithi ukuba lapha na uthandako ngizakuthoma imitlhatlhana emithathu lapha omunye ube ngowakho omunye ube ngwakaMosi omunye ube ngwaka-Eliya kwathi esakhuluma njalo basikelwa lilifu elidafileko bekazwakala nelizwi libuya elifinapho lithi le yindodana yami engithandako engithaba khulu ngayo ilaleleni nasicalako nofana nasizwa kwindaba le ngizwa sithola abantu kodwana la sifunda khona ayihlathuli bonyana abantu abakuphi sizwa kukhuluma uPetros uthi kuhle it is good to be here. I just want to find out ukuthi wena njenganje uthini ngelizwa mesini uyaqala ukuthi ngathana ngibasingubo ngathana ngipheka iseveral meal ngathana ngiyakhuluma kodwana uPetros uthi yena kumnandi lokubala uthi nangabe uyafuna ngingenza imikhakhane emithathu thanda igama elithi imikhakhane ngicabanga ukuthi igama lesitrategi ngengazi ukuthi igama lesiNdebele uthi ngakhe imikhakhane emithathu
and imkhatana le uyababhedela uthi okuthoma Jesu ngowakho umkhatana lesibili ngwaka Mose umkhatana lesithathu ngwaka yalalela mfumphasa into nangithe ngihubulula ngiyathola ukuthi uMatthew noLuke abachazi ukuthi bakuphi labantu la sifunda khona kodwa uma uyifunda yonke incwadi yaka Matthew kuthiwa lana uJesu ubeyothola amandla amasha noma ubeyokhasilunyiswa elungiselela ukuthi uzoqhubeka enze the purpose ezele emhlabeni kuthiwa uyabakhetha uJesu basaphelele uthatha uJohannes uthatha uPetros uthatha noJakobe uLuka uthi ukhamba nabo uya nabo enrabeni uyokhuleka batho inraba leyo bekuyinraba ephakemeko kiyanana hore hauya thabeng etelele ho batleha maka ha ke so le bala thabeng etelele mpane kiyanana ba itelele o ka sika diqhotse thabeng etelele bari Jesu uyarapela harapela hubalilifu the cloud umaleliza ifu leli babasakulala so ngoba ifu belile objective elizoyenza uJesu bathi ubuso bakhe nezingubo zakhe zakhazimula ngiyacabanga ukuthi that brightness yiyo affected their vision balala uma ekhazimula uJesu bona bayabona kule vision babona bathathu labantu bayabona uJesu labakhuphuke naye intaba sebabona noEliya babona noMose. This is the reason why uPetro etuzokwenza imkhakhana emthathu. It's because with that vision ubona abantu abathathu. Uma uJesu eseqedile ukukhuleka uyabavusa uthi elibonile la kuphelela la until indodana yomuntu izovuka ekufeni. Ngiyamcabangela uJesu ukuthi kungenzeka ukhethele 3 because bayithembile. Le 3 uyithembe ngoba uyayazi uJesu unesimo azobhekana naso. uJesu lesimo azobhekana naso uyofuna amandla amasha. Thina we are failing to face our demons because we don't prepare ourselves towards that demons. Uthi elibonile kuphelelana. Ngenzeka bekazi ukuthi banesifuba. Abafani nami nawe abakhahlelwe yimbe esifubeni. Uma ngiqeda ukutshela ubamba umnyeke zakho uthi ngitshele kazibatsho. Awuzenzi ngoba mhlawumbe nawe ezakho zigcwele izandla. Kunomunye usisi ngisebenza naye eBefonteni Mali. Uthi kimi nomthandazo uma kwezakho zikhula wena nikazi wazo. Mina kungezona ezami ngezeni ngazo. It was a valid point. Zange Samson ngafunda ukhipha indaba zami yini. Umbuzo engiba nawo ukuthi wena uma usenkingeni umhlaba wenza ongakufuni wena ubani the big 3 oyibizayo.
noma oyifonela ukuthi ngicela umsize ungithwale kuneminye imithwalo ekungeyakho efuna umuntu akusize ubani wena obizayo masowusindwa imithwalo laba bathathu wena u-3 yakabani ubani lo wasenkingeni akubize ube amongst the 3 uma sisakhula sisayintombi sesinama tick box ukuthi ngifuna umyeni onje bese isikhathi siyahamba nje bese abanye amathi uyawayeka so bese kufika isikhathi ukuthi mara manazi sele kumadzela zathola intimba kuthweni angisho sifuna amabhidi ukuthi masele ngiphelele inyongo uJesu yena waphetha abathathu abathembile ngempilo yakhe azi ukuthi lokhu abazokubona entabeni kuyophelela entabeni ngiyacabanga ukuthi omunye bekuzothi before alenda phansi abayi-5 bekazobasela batshela ukuthi nina kazanazi sibona intweni lapha phezulu umkhali othwele ngoba uyothola amandla amasha lirulela bakuna ukwala intsukulo limiyo kimurwa waka ekimogatana limu ngicela ukubuza ukuthi kufuneka ini ukuthi uzwe angeke kuqulwe kushaye ibeat kushaye iclock kulifengwane usomnini umuzwe ukuthi uzwe fanele ukuthuleke angeke ukwenze konke isikhathi esisodwa ingabe thina uJesu siyombiza nini abe amongst the 3 ngoba okukhuluma naye kuphelela kuwe naye ngiyacabanga leli ube besihlebelela ukuthi esifubeni sakhe kulaphumula khona kulesa sifuba kulakumele khona ukuthi wena ukhulume noJesu umazise zonke uthi baba wena wazi mina kumnyama ngizenzisi ngesikhulume ngayo uJesu wena understand from your own experience ngiyithi mina this is the time whereby we need to be true to ourselves not to the world but to Almighty ngoba uma sifunda izibalo zithi wasazi thina singakenzeki ezibelethweni zomama kusho ukuthi u-X esaphuma la ephuma khona ehlangana no-Y ubesele purpose nathi uma ke uNkulunkulu uye owasidala thina sihlulwa yini ukuthi simthembe ngempilo zethu ngoba nje kunempikire esisiphathako impelete mafutshana aphakathi kwenkwama zethu batho azosigada akesithembeni lo owenza isihlahla owenza amazulu owenza yonke into ukuthi uzosijamela senzani ukuthi sikwazi ukulalela akesikhulumeni ngezwi na bangaka bethu abazipha 10 minutes daily ukuvula ufunda uma singabheka isikhathi sethu esiningi simorosekana uthola uma uye kitchen uyapheka uqala TikTok wenza iresephi
uthola umrazi ukwenzela itiya uyagugula ola. Uthola ubaba ekhaya naye usetenini naye ula. Nasingathatha rinke nako kaofela yini, yabona yini rinke nyekamo hoba bohloko nako e nngwe ba re bule Timotheo rona re ya o kgelesi ha e qeta re ya le index nako e tsamaya hobane ha re na nako ya motswala yo re bula fela ha re ka ga ntlo ya modimo nako e lo e bula ha re buli ha re di penna rulo modimo o re ka runa hobane dintwa kaofela tse re shebaneng le tsona le bana ba ka bona ba le ka ba shebana le tsona hore bana ba fitile ha jwang. Bukeng ya rona o bua ka thaba ha re ya dibukeng tse hlano tsa pele re fumana moshe mola Exodus 19 verse 5 ka mora dikgwedinyana tse itseng ba tswile tseleng kapa lefatsheng la Egepeta ba re o ya nyoloha o ya thabeng hobane o batla ho bua le Modimo. Ha e ba rapela thabeng o utlwa lentswe Modimo o re ho Moshe jwetsa bana ba Israele bana ba Jakobe hore nna ke bile le bona ka basikaha ba ya tseba matla a ka a ke na le ngwana ho bona hobane Moshe na le thabeng mola le rata le siyo o la ba le nako ya ho a utlwe nako e Modimo a buang le yena. Nkabe rona Modimo a bua le rona re tla utlwa ha jwang hobane re dula le marateng la o khona o ne thata uyakhalima ofana uyakhalinywa nawe. It's a turmoil. The winds. We are struggling to listen to the word of God. Even God himself is struggling to hear us when we pray because our surroundings are not in a good state. Nyacabanga nawe uma kunechata abantu abakhona bakhuluma nawe ngekubezwe. Kunezinye ingururu ezingafuni wena. Kunezinye ingururu omdele uzikale. Utshela ingururu lezo ukuthi mara kusomnini engimlothako neyamazi na. Utshele inkinga zakho ukuthi uJehova sebawothi onganani ongozeli yamazi. Thina uNkulunkulu kwesikhathi uyasiyekelela ezilingweni ngoba siyazenzela siyazi. Ngiyacabanga nawe uma umzali ingane yakho ima ikwazi ukuzenzela uyayiyeka. Kepha uma izobuya kuwe ithi mzali wami nangu mina ngizimisele ukuthi ngilalele. Umuntu olalelayo simbona kanjani? Umuntu owalalela simbona kanjani? Izenzo zakho ziyashintsha. Ukukhuluma kwakho kuyashintsha. Nokwenza kwakho kuyashintsha. Mhlawumbe bathu bathuya ukutla uModimo hobane rona re etsa o tshwana le bona. Re bua o tshwana le bona. Ha ba bona lebaka la ho ba kene ka ntlo ya kgetho.
lentswe la morena ha bua le bahlangana ba hae ba lethabeng a re yo ke mora wa ka e ke mo ratang le mo mamele utlwa Psalm 46 verse 10 be still and know that I am God. Ngiyithi mina ufuna ukufika isimo zikushaya ezomhlaba but ube content. Bamangala ukuthi kanjani ngoba lesisiqedile ngani. Bakubona ushaya ihouse lakho ushaya iruje yakho lebo ukhwathele ngoyithula ngomntwana wayichaja wathi vaselina yameruza yathi bathi njani ngoba na ucontent. Sikhumbule ukuthi sizela sinje besinganalito nokhamba kwethu kunje sizokuchiya konke la ephasini. Iza namzukula uSamuel wokuthoma inrima yesithathu ivesi ngelikanaYeni batsho uSolomon uSamuel seselibhungwana so uyamuzwa kunomuntu ananrambiza yena ucabanga ukuthi u-Eli uyalemuka ukuthi no umswalo ukuthi umhalo yakho uyombiza uthi uma usawulizwa lelizwi ngicela umtshele ukuthi khuluma inkosi incindi yakho ilalele. Thina asikwazi ukumuzwa uma ekhuluma ngoba sibuye emberegweni siyaratharata ungendlini uyaratharata uyaphuma uyaratharata awunakuthula. Ngiyithi mina umuntu onganakuthula ufana nomuntu onganathando. Umuntu onganathando akakuphi uthando akalazi angeke kuphi into enganani. Alisicela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu khuluma silalele. Kuthiwa ukuze nathi sikwazi ukulalela into yokuqala ebalulekile ukukhuleka. Uma sikhuleka zonke izinto ziyenzeka. Ukukhuleka indlela thina esikwazi ukuxhumana naye noNkulunkulu. Yesiziphe nathi isikhathi sokuhlabelela nathi sihlabelele sethu. Kuthiwa kunamadoda thizeni wayesetilongweni beboshiwe izandla nenyawo baboshwe ngamaketane bathi bahlabelela behuba bedumisa izimanga noma amandla wokuba bathi amatilongo iminyango yamatilongo yavuleka uyamajele amatilongo ayekwaphuzana nezinyawo waqhaphela wokuhlabelela lemdumiso uJehova. Sibele nesikhathi ingane zakithi ukuthi uma ufunda iBhayibheli ube nenotepad. Ngithanda ukufundisa ngabomzala na uphathe nana umzala na ukuthi uma ufunda iBhayibheli lakho uthatha na umzala na unande uyathumbula lokho ofunde ngakho ukuthi namhlanje sikhulume ngokulalela uyabhala phansi ukulalela. Uyakhuluma ngokuthi obani abebekhwela intaba ukuthi mase ufike ekhaya nesikhathi sakho bese uyele emuva. Uma singakhuleka sifunda iBhayibheli sihube uNkulunkulu uzosizwa asezulwini. uNkulunkulu uzosithethelela. Uthi uJehova uma ekhuluma nabo usekhuluma nathi namhlanje uthi lo indodana yami engithandayo akusindodana kuphela uthi ayithandayo uthi niyilalele
indodana yakhe uma isizohamba emhlabeni abafundi bakhe bayambuza bathi Jesu bazokwazi njani ukuthi thina besisebenza noma sithunywe uwe. Ngiyamthanda Jesu uthi uma ebaphendula akathi ifasini rami edinini akathi amajasa amakhulu la besisebenza naye uthi uma nithandana gale ratana lefase le tla bona hore lena le barutwana baka. Ngicela ukubuza ma aya madachi aya maemhlekelo ama-uksa uma benibuza ukuthi ngobani nithini ibhlungu ngoba kwathina kule mkhandlo esiyasithandana kwathina sisendlini kaNkulunkulu asithandani kulama leadership esikuwo asithandani sihola kanjani kodwa into engithandayo there is still time to change. I believe that there are things that we are doing not knowing sekusegazini kodwa sibele kuye ukuthi Jehova azange sisifuna sibuze emhlabeni salethwa lithi ngepurpose thize uJehova ayazi uJesu yena wasicelela wathi baba thuma mina nathi asibiyele kuye kodwa thina sibiyela kuye ngobani ngoJesu Kristu indodana yakhe. uJesu uthi akekho oya kubaba ngaphandle kwami ngiyindlela ngiyiqiniso. Namanje asibiyele kuJesu uthi Jesu asenza kahle sicela usigeze bese sizalwa kabusha senze kahle ngoba asenze kahle ngisibale mina singimtibeleza kahle nini angenzi kahle umkhuleko wami ukuthi ngithi Jesu ngicela ngenze kahle abantu ningabatsheli ukuthi ngikholiwe ababone ukukhuluma kwami ababone ukuhamba kwami ababone ngendlela engiziphethe ngayo ngoba ngithi ngiyikholwa angenzi izinto zamakholwa ngihleli nawe angakulochisi mara lo ngapha ongene bakho ngilochisile bengamahaka okaza ukuthi uNkulunkulu usesekude nami kodwa masimlalele njengoba ifu igama laphuma la lonke murwa waka eloratani mthiyeleja lisathelejana. Amen. Amen. Singavala amehlo. Baba sicela Nkosi yami ukuthi usiphe ithuba lokuthi sikhuphe intaba nendodana yakho lapho Jehova sothola khona amandla amasha ngoba Nkosi yami sesihambe endleleni amandla phela. Nkosi yami ivuselela uthando ezinganeni zakho Baba sizakosubonile kepha wena Nkosi yami uthi uthando lwakho Nkosi yami alibheki izinto zayizolo. Uthando lwakho Nkosi yami likhulu Baba ngamaphiko wakho simboze Baba njengokhozi sitobule Nkosi yami lezimpi esingaphakathi kwazo Jehova. Baba selangazelela ukuthi uma Nkosi yami kwabiza bakho nathi masingene ngaphakathi Baba masenze eyakho intando singenzi intando ufuna yithi. Masilalele Nkosi yami izwi lakho masilalele Jehova indodana yakho yona eselayo ukuthi Nkosi yami angeke size kuwe ngaphandle. Siletha Nkosi yami nasi sinodi kuwe siletha Nkosi yami abafundisi bethu
siletha omame, siletha obaba abasha nezingane. Baba umhlaba wakho usukile kuwe. Kepha wena uthembekile ngazo zonke izinsuku. Awozeli awulali. Sithwale baba Nkosi yami. Thwala amabandla wakho. Senze njengoba wena ufisile. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungena kwethu lelidokodo. Kungafani Nkosi yami nophuma kwethu. Asifakaze Nkosi yami ngegama lakho. Asibadobe abantu beze ebandleni lakho. Wena Jehova ngaso sonke isikhathi ulungile. Ngaso sonke isikhathi Jehova wena uthembekile. Baba sikwenzanga kahle. Kepha sisimisele ukushintsha. Ukuthi nalezimpi esibhekene nazo zolezethu. Baba sizibisela kuwena. Sicela elakho ijongo sokulunga elilula. Ukuthi sihambe nalo. Senze ukuthi sikwazi ukuhlukanisa esilalelayo. Silalela kuphela Nkosi yami izwi eliphuma kuNdodana yakho. EnguJesu Kristu eyasifela esiphambaneni kuze kube naphakade. Amen. Amen. uzile lokhu ngingathi uma sikuthuma lokhu incwadi kaMateyu besitshela khona sithokoza konke nani sithokozeleni ukuba khona kwenu la ngilochisa nonke ngithi halala enyanjeni abomma halala bayeni bethu izindlu zethu zokuzithumela azikachange sesengizo zona lena sisengaqhabi ukuzichange next time manizako sabe sesizibhekelele namhlanje siseselani izazikhona nijike la kuleft ngiyazazi ma ngeduty shop left uyangena la nawo left okuthoma ngezabomma abababa bayadlula baye phambili sasa njengoba nizazi asikachange next esikhathini sanje ngimthakaza nonke bayeni bethu nonke
Ikhulumile incwadi ithi lo indodanami ilizwi litshilo lathi le indodanami niyilalele indodanami le engiyithembileko ithi silalele yena singalaleli abanye abantu ungalaleli noma ngibani ulalela indodana le esilayele yona manje bomma nabobaba ngabatsha bethu silayele indodana ekumele siyilalele akhe sizweni sizokhamba ngesikhathi sethu sikhamba sifakaze sibonakalise ukuthi simzwile uma siphuthumala la sizwile incwadi kaMateyu nayikhuluma nathi sizokhamba bomma singakhambi khulu mara singakhambi khulu manje nizakuzwa nangitshoko ukuthi nje angizukutsho ukuthi sokwenza mara nasokhambe khulu nawe uyazizwa angifuni ukuthi nasowukhambile lapho nawe ubona ukuthi sengikhambile nawe uyabona mara ukuthi ngikhambe khulu nje then okhambe khulu ngizomuthi then okhamba nakadinwa akahlale phasi kusikima omunye akhamba naye ahlale phasi kusikima omunye njalo up until ngizonitshela ukuthi until isikhathi bani mara ingasikhulu wokuthoma sizakuzwa ngengoma ozwileko because this is the place that found and made me. Mhlambe kube ngasintambala. Ngabe namhlanje mhlambe levangeli angilasi. But again, this is the place that made me. Muruti ema ikoma ka khokho ya lapha. Kere church council eri dumeletse church council ke bo magonyang wenya ga ba ka ra go diege re ka se di ra le ka dinako tsotlhe re fela re ithapeletsa mo go bona ke dumedise bomme kaofela bomme mme ke mme ana mme o monnyane ana mme mme ke mme ke dumedise baswa ke dumedise le bana ba rena ke re modimo ke ho masukuma nangiza ngikhula ko mina ngitsho ngithengwele le kwasoshangani ekhe khona ingoma ebekhamba sicula la kwekukayi sithi kalinja jilelimwe Jesu aliwotabe anali simoni
we Jesu alipatabe anani Simoni Petiro kwana khayaya bonimo ya basireleza lensela bonimo nari yona ki murawata yona ki murawa bonimo ilesikhathi ngiza ngikhula-ke leso sikhathi leso ngisukuma ngaphansi kwamazwe nangisolo ngihleli phasi aphayana ngiphethe notebook mina nentwami yokuxola ngiphethe khona ngaphakathi nawukhuluma-ko ngisolo ngiyaxola masothu nake ngiyaxola ngibona izintonyana engathi ngithanda ukuthi ngakhuluma ngazo nawukhuluma ngicala i-choice iBhayibheli lithi wakhetha abathathu azokhuphukela nabo entabeni. Bomama ngazi ukuthi sisakwazi ukuthi senze ama-choices na ama-choices esiwenzayo ayasiyisa ekukhanyeni noma mhlawumbe ama-choices esiwenzayo ama-choice asiyisa ekufeni. Nangisolo ngilalele masukuthuma umntazana kaMlife ngibona i-trust uthi ukhetha abantu abathathu ngoba mhlambe yibo laba bekabathemba. Umama siyathembakala ukuthi singakhethwa. Are we not trustworthy ukuthi ngelinye ilanga uJesu angakwazi ukuthi ngikhetha laba? Noma mhlambe sikhamba inyawo zethu ezinye ziqalele elinye liqalele na ngoba mhlambe sihluleke ukwethembeka. Masukuthi uma ngithina ngibona i-confidence uNkulunkulu waba ne-confidence kuJesu. That's why akwazi ukuthi athi kibura wakhe. Does God have confidence in us, woman? Can He stand here today and say, this is my daughter? Or refer to the daughters, Mama Abatu. But the inner part of us doesn't say we are daughters now. Because we are very good in pretending. We are so pretentious. Baba itirish. Ribomadi busenge. Remabone ahanchije riluki. Heli chaji lisubela ridisatane je 40 chikile jabulela ki murutim nyazara kuna ridisatane je 40. Ridisatane je 40 je longor mujimu upalwa le korkhete. Luku chaba tori ona ki muredi waka. Masikuthuma ke kinje kiliteneriche iri samoni kiako mount. Kibona the location. Do we find the best location for the khone go bolela le modimo na? Masikuthuma ga bolela ore o ka se bolele wa kwagala ge go na le leshata. Boma ba re phela mashateng empa fela ana ra go gore mashateng a re phela bona re ke re tloge ganya re iphe sebaka re sa go bolela le yena o re mofora tšatšileng ga opela o re betang pelo le mošieleng sebaka. Ana re a kgona gore re humane sebaka so banyana gare se khulumisane nae na of mhlambe sihlala sisesiphithini we cannot find the best location gore re be one
one-on-one le Modimo na. Ba se bothuma ke humana a command ka gare ga maboleng. Hari ke khupela le motheeletseng. Ore motheeletseng maemo a dumela goba a sa dumele. Motheeletseng, listen to him. Unfortunately, manifesting, we are in a state, we have a selective listening syndrome. We only want to listen. More but they speak sense in our ears, even though they speak nonsense to the world. We choose to listen to the wrong things. We listen more because of their status. We listen more because of their financial situation. Only listen to him. Irrespective. Listen. Listen. Oh mama, ditsebe a shidikitse dikaka o ka re kitsa elephant mara na kwengwe a dikwe. Mikhatlo e a thubega because we've got batho ba baswa who are now in the executive. Ba re kileng ra ema tšatši le leng ra ba kgetha gore these are going to be our leaders. These are the people they are going to speak and we are going to listen. Empa palwa ke go ba tsheletša. Moruti diphuthego di a thubega because lena le di-church council le palwa go go tsheletša. Le tsheletša ba e leng gore ge ba tlile sekotlelong ba naya ditšhelete tše dikgolo tšatši le ba di rente debit order tše e leng ditšhelete tša bona di nameletše ke ba le ba tsheletšang empa ba tlhoke le palwa tša ba tsheletše. Modimo ha re tsheletša mang a re listen to him. Ha re mo tsheletša ka rona le a re listen to him. It's my wish today gore re ka re ga re tšwa ka mo ra be re dirile introspection re ipake re ipadišiše gore ana are we going to listen or are we just going to hear? Ise ka re Modimo ka re dira gabotse e ka gala bomme ba CWM kaofela bomme ba CWM Modimo a re dire ka go loka re tsheletšaneng church council re tsheletše in Jesus name. Amen. Church council ya rena bomme bontate di baswa lengwalo la rena le buima ka nnete mo e leng gore a ke tsebe gore re le kwele ka le kwišišana re tlo kgona go sepela ka lona na mo ke bona banna ba babedi ba ba appearileng le morena Jesu. Moses the prophet and Elijah Moses the prophet and Elijah the lawmaker. Ke ba babedi ba ba kileng ba shoma kudu ba shumela morena ke ka mo ba appearileng le morena Jesu. Mara appearance ya bona mo go yena o ile a re ke ska ba ke noši e re ke kgethe ba bararo o ba kgethile bjang ke nagana gore ke ba seswantšho sa kgauswi ba ba nang le go potego
ba e leng gore e tla ba dihlatsi tša se se diregilego ba ba botegang ke nagana gore ba sepetse ka Baroma 9 yela ya gore ge o phela o le mo lefaseng rata ba beno jwale ka o ithata ge o phela o le mo lefaseng lenaba la gago o se ka kgopela modimo gore a itefeletse ebile o mmotsa le gore a itefeletse jwang Baroma 9 e re nna o tša nna ke tla lefeletsang ka bogale bjaka Baroma 9 e re ge a swere ke lenyora mofe metsi ge a swere ke tlala mofe dijo fela o fele o dirang o rapela. You cannot do that without prayer. Modimo wa re leka gore le rena among the 12 disciples, are we going to be the chosen ones? Re kgausi le morena na goba re kgole le ena na go tloga le gono re a botswa gore a re tlogeleng go itiriša mokgotsi o boletse gona jwale a re baruti le rata ba le ba sometimes ke go itiriša go na le ba bang yes they do it genuinely with the love and the heart but go na le ba bangwe le gona ke bona ba leng gore ge ba bolela re swanetse lentswe la bona re le agele lešaka le ge le gore a se lona. Let's change that and re beng badumedi ka nnete re ratane ka nnete re ska re bona gore matswai o boletse gampe e tla mo matswai o ifetse le ene bophelo bo tswele pele gore mošomo wa modimo go kgone o tswela pele because if you don't do that yena o tlo botsa ba bangwe ba e leng gore a ba tsene mo between wena le nna ba tsene botsa nna re tswele pele re ratane re dire mošomo wa modimo re mo kgatlhe because ge re dira se se kgatlhang ke yena wa thaba ke mo di-blessings ka nna di tlang gone but re dira re sa dire tše yena di nyaka di-blessings tša rena ga di gone. So ke di-question tse pedi fela ya gore am I going to be among the chosen ones gore ke be hlatsi dihlatsi wa tseba kgale mmušong wa kgale wa the Jewish ne ba re ge taba e diregile go nyakega ba bangwe ba ba tlo bona gore ba tle ba tlhatsele taba e. That is why Jesu ile a tšea ba bararo bale ba a sepetšeng le bona because they were nearer to him. According to me ke bona gore ba be ba dira gabotse because you can't take somebody wa dirang gabotse ena a fitlha yo o bolela sa se boneng o bolela se se nyakang ke ena bjale ke re e ka modimo a ka re šomofatša mo tseleng ye re swerego I easy e boima mara ka ge re ikgethetše yena le yena a re tliša mo lefatsheng a ikgethela rena a re tsweleng pele re mošomele ka ene ka lerato. I tla nkimela
Ngiyanibikelela nonke phakathi kwendawo. Bese ngibikelela nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele. Ya umoya oyingcwele ngokukhuluma manje. Ithimi yethu namhlanje ithi he is my beloved son, listen to him. Mina ngizongena la ekulaleleni kakhulu ukuthi kaneni siyalalela kodwa asilaleli izwi lenkosi. So mina ngizoya encwadini leya kaSamuel uyiphethe kancane umama sibuthuma mara akakangeneleli ngendlela lenzogelela ngayo. uSamuel asesengumfanyana akhula akhonza ngaphasi kwaka-Eli. Asakhula uNkulunkulu shothi uNkulunkulu beseka abona ukuthi umntwana lo ufuna ukuthi amenze abone amuphe imbono. Ngelinye ilanga athulele ezwe ilizwi liyambiza Samuel uyaphaphama makaphaphama uyagijima uya ku-Eli uthi naku mina sengilapha ngizwa ngathi uyangibiza. u-Eli athi awa mina angakubhizi bawubuyele back uyokulala. uNkulunkulu afike again ambize Samuel aphaphame athi agijime abuyele godu ku-Eli ukuthi Eli sengilapha ngizwa ngathi uyangibiza. u-Eli athi angikakubizi ambize kuze kube kathathu. After that time u-Eli abone ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma naye kodwa ngathi akasengakahlukanisi ukuthi ubizwa ngibani, ingabe ubizwa ngimi or ubizwa nguNkulunkulu. So nathi sikhona la sisahamba uSathane uyakhuluma nathi sometimes uyakhuluma simlalele because uSathane uyazikhuluma izinto ezinesense. Yeah, uyazikhuluma izinto ezinesense. Sometimes nje umama sibuthuma manje kwenze example ngeselfoni. Sometimes uthola umfundisi ashumayela esontweni ashumayela ngisho singamagroup. Ilizwi lihlale mina negroup yamasiphuma sithi hey wabatshela yona laba busibandana hey batshelile awubalaleli ukuthi izwi belikhuluma ngani wena nedubuke ukuthi bathi phatha ama cellphone wathi abantu abavane baphatha ama cellphone ngilaba hey bebatshela bona namhlanje hey babatshelile yona ngani no nawe ufanele ngabe ulalele. Sibese sesiyabuyela ke uPetro as much bekazwelela ubumnandi nokuba sentabeni kodwa makacabanga yena ukuthi ithi kwathiwa amadokodo wazicabangela yena ngaphandle kokudirectwa nguNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu zekungakhiwa amadokodo wazicabangela yena without i-Holy Spirit. So that is why ilizwi leli lathi malivela belimredirecta ukuthi no this is lalela indodana yami ungazenzeli izinto ngokwecabanga kwakho. Thina nathi sinabo aboPetro emakhaya emberegweni la esontweni ukuthi noma uzweli kumnandi wena socabanga ukuthi hayi ngcono senisala ngathi idokodo idokodo lakhe but ngani ngokulalela ini uNkulunkulu. So uPetro was redirected as much yena bekathi hey kumnandi Nkosi kungaba njani ukuthi ngakhi idokodo lami lakho laka Elijah noMose. So umoya oyingcwele wavela redirector ukuthi as much as kumnandi la entabeni this is not the time nor the place. So liyasikhuthaza namhlanje ukuthi masenze izinto asilalele izwi senze ngokuqonda kwethu singenzi ngokuqonda kwethu and then silalele yena ngoba kaneni thina siyakhona siyabalalela abantu singalaleli ini izwi likaNkulunkulu. Yema yema
Ngithoma ngokulotshisa lonke ngaphakathi kwendawo egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Ngihleli lapha phasi ngiyayizwa indaba. Itimu yethu namhlanje ithi he is my beloved son. Esishoyini khuluma ngokulalela. Amen bathandekayo. Lana sithola amadoda mathathu baphelele bese sifaka noJesu phakathi. Amen bathandekayo. Sithola abantu abane. So la sithola uPetro uzama ukunikeza, so angithi mhlawumbe instruction or uzama ukulaya. Amen bathandekayo. Ulaya uJesu uqobo lakhe. Yena uzama ukulaya uJesu instruct ukuthi kuzokwenzeka so akwenzeke so. No Eliya no Moses. Amen bathandekayo. Manje lapha makathi ngibawa ukubanikeza amadokodo. Ngibawa ukunikeza amadokodo amathathu. Athi wena Jesu. Athi nginikeze no Eliya. Athi nginikeze no Moses. Amadokodo amathathu. Kushuthi la uPetro ngendlela ngibona ngayo according to me uzama uzoconfuse uJesu ngoba. Amen bathandekayo. Amadokodo is like complicated or confusing. So ngoba uJesu uqobo lakhe upowerful and uJesu wayethunyelwe nguNkulunkulu. So ukuba khona kwakhe la if mhlambe naye unikezwa idokodo uyaconfuse. So what about the other two members, uMoses no Eliya? So it's because ngoba uJesu wayethunyelwe nguNkulunkulu, the beloved son. So uNkulunkulu uthi mlaleleni ngoba kufanele alalele uNkulunkulu. It's not about uNkulunkulu fanele alalele uPetro. uPetro ufanele alalele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu inguye othunyelwe la ephasini ukuthi thina senzeni silalele. Manje that is why wase kuba khona ilifu, bathi kwaba khona ilifu elinjani elimhlophe kwaba kukhanya. Azange kube khona ubumnyama. Kwaba lokukhanya. Kungoba yini uJesu ungukukhanya. That is why kube khona ukukhanya. uJesu wayengasikukhanya angakathunyelwa la ukuthi simlale bekuzoba mnyama. Kube lelifu elimnyama libamboze bangasaboni. Manje uzama ukumbulela uPetro ukuthi Petro akusinguwe ofanele ukulalela. Wena wenza njani? Uyalalela. Ngakho that is why namhlanje sila sithi asizifundiseni ukwenzani ukulalela. Ema
Thanks, man. This is the atmosphere where I started. Predominantly the Zulu community. Those days, I just want in a nutshell to unpack the text. I'm not going to apply it, but just to unpack. Let us. Listening is a skill. Listening is a skill. We are going to use that transfiguration scene. Christ to the Asian churches, or let those who've got ears, let them listen to what the Spirit says to the churches. Amen. In other words, Christ, it's an irony, it's ironical, of course, because Renalidi said, but let those who've got ears, let them listen to what the Spirit says to the churches. I used to say to this church, for the difference between look and see, I normally said, the eyes that are able to look are numerous, but those that are able to see are very few. The ears that are able to hear are numerous, but those that are able to listen are very few. Hear and see, they are given. So the text the transfiguration, the central theme was just confirmation of the true nature of Christ. I still remember during his baptism, the very same words were heard through the dove. Hakraste up Oluvetwa, Lipoilaka and dove, Lakatala Mamuele, Yoki Muraka, Yoki Mutumela, Yoki Muraka, Mutwe. During the baptism, people like the divine anointment, because Christ was questioned. But to finally the photo of is this the promised Messiah? That is why Christ is going to Runa to Rata di Tawatu, Tarunaki Palena, and the Rihali Bulela Abatu, Lurinamu Ramu Tutima. Baru Elia, Baru Baru Ship, Baru Taka, Maina, Apezulu, and the prophet, Armelunalari. Muramutu. Simon Arum Gimuyo Pilan Crest. And Simon, it is not through the blood, but it is the Spirit that reveals my true nature. Therefore, upon this rock, I'm saying you are the rock. You are no longer Peter. You will be the foundation of my future church. I will build my church. So, during his transfiguration, in other words, Christ and
lokile se leng sona potso a kile a ba botsa yona ga ba bona Moshe ba bona Elia ba be ba na le that heart desire ya gore the way we enjoy because rona batho ba tselefatshele le ka kwano we normally enjoy the comfort zone ba enjoy a comfort zone when for the presence of Jesus mo go bona le Moshe le Elia ba dira gore ba le in a comfort zone ba sa tlhole ba feel gore they are part and parcel of the community. They need to work but finally Nicodemus because rona batho ga re ne go etla but let us establish a temporary places go bane mo remote comfort zone re a enjoy. So Christ ga ba bona Elia ba bona le Moshe, it was just the revelation. Na ke Moshe batho ba re ke mang a re Moshe ba re Elia nna ga se batho ba reng ke sona Elias nna ke Moshe nna ke Elias nna I am the promised Messiah. That is why lentswe la tla le re yo ke moraka as a confirmation gore no yo ga se le fatshe le bili ba gore ke ene ga se Moshe ga se Elia yo ke moraka yo o rategang it's not about anybody else because there are benefits associated there are benefits associated if we don't believe in him if our hearts are not open to accept him as our Lord and Savior. So in other words, it was just a confirmation, fulfillment, which is the core, the central message of the gospel from Genesis until Revelation. I'm not going to apply Simon, Peter, James and John, Jesus indeed before them. Simon, Peter, James and John, Jesus indeed before them. Up to the mountain I see you. I see. Problem the government yatsaya religious education out of schools, out of classrooms, yaleta instead the devil yamutsenya mo di classrooms yamutsenya mo dikolong. This song na re ithutile yona re santsane re le ko sekolong re opela ma infants so re ithutile ko sekolong. So I for la gore ke le feta ba botlhe ba ke nna le ba
Kira teki kumisi ka kutola tatirila moralela moya ohalalela. Amen. Mami ndale hona kale tulu le tona le komanda mtomo autu bisisa. Hulio ki morawaka limuteleji yo ki morawaka. So kira hadi kusisa hadi mtefasi. Urile haunzi utsamaya bilona ta lela ke mantswe ya Hosana 2:59 hore ka tsatsi lena ka he hona le potso hore re a motheletsa na siya mlalela nalo uNkulunkulu siya understand na ukuthi ufunani yithi siya makholwa siyahamba ngale ndlela afuna sihambe ngayo na mhlambe mina ngiyahamba ngendlela afuna ngihambe ngayo na mhlambe mina ngiyamuzwa na makakhuluma nami noma ngenza konke ngokwazi kwami na. So Mose phela Hosana 2:59 verse 4 kuri habe tsamaya mona ka tshelo mama ke hopelo ya ka morena modimo hore a thibulle ditsebe tsaka mohlomongwe a thibulle ditsebe tsa hao hore di tle di utlwe ka mosa re yo bolela ba sitwana siyotshela labo abasindelwayo dipolelo tsa hae hobane dipolelo tsa hae di dingata e fela ha ile hore re concentrate on us ke rata hore ha ke bolela le ba ke phelang le bona ke re dilo tse di rahalang mo lefatsheng lena ke re do not conform to the standards of this world, but now it's like I'm putting myself first. That's what we say. Now I'm looking out for number one. Which means if you put yourself first, you cannot be number one on the line if ever unagegela omunyu. If ever uhamba ulikhola, if ever understand ukuthi mawulikhola kumele uthwalisane nabanye, you will always put yourself to number two. You cannot put yourself to number one. Unless mangabe before one wakho kuno zero, then there's somebody before you, then there's one. So see, we are conforming to the standards of this world. That's why uNkulunkulu asimuzwa nanoma khuluma nathi. Asiboni nanoma asidirector. Sihlangana nabantu abaswelayo endleleni. You can't even recognize ukuthi this one uthulele uNkulunkulu. Angijabezi ngokufana. Abanye beza ngama spirit wabo angasi right, but abanye ngempela umuntu uyaswela. But because we don't listen to uNkulunkulu, izwi lakhe masikhuluma nawe ngaleso sikhathi, you will not even ubona ukuthi lo uthunyelwe uNkulunkulu ukuthi namhlanje you have an extra 50 rand. Nikeza loyo muntu leyo 50 rand. Ayithenga something ebuya komane khona khononje. More number 2 iri yona akere sefela sesere ntate ni he pilu dolo kinanore ki pilu e soft ki pilu e lungo anything ailing soft how it touch you can see in a sponge how remorseful you bounce back because sibo nolo. So best to iri urata yona pilu ehlomohang kinanore pilu ehlomohang inhliziyo enozwelo. So chukuthi uNkulunkulu lo othi njengoba kuthiwa silalele mora oanadwa ngoba uthanda umuntu onenhliziyo ebunolo urata bilu ehlomoha bilu yewela mbuku. We have hardened our hearts as Christians. Repeat bilu tsarena ibile baba ngona bano. I think I've said this. But Toma do go to TikTok, go to Facebook, go to Insta, questioning Mujimo. Because I did Banyango Monagana. They forgot him, really like the Holy Spirit. It was only Morana Jeso or Kana. It was the leader of all, Kimorana Jimo, which is the Holy Spirit. You cannot touch him, you cannot see him, you cannot feel him. No, he is not in a human form. He was never in a human form. He's the Holy Spirit
ebulela mdiwe ire kurata leona moya oithoba humbleness yabulela ka mo mangwalo nga rena every day that if we humble ourselves by the side of the Lord, He will lift us up. But I struggle myself ka humility gore ke ikokobetse ke ska omanya ke tsena ke ya go ka omanya ka gore a ke humble ba ba le humility ke batho ba ba iponang batho ba ba ikgogomoshang batho ba ba etsang but I cannot speak for them ke bolela go ya ka gore ke a itse ke a omanya. So and I try every day gore morena modimo nketse ke be humble nyana unthuse ke re ke correct batho ke ba correct in a way ya gore they won't feel attacked or in whichever way. So a re ke he morena modimo a bolela le wena utlwela nako mo bolela ka wena o correct. Do not look away. Le batho le senyehile because people are looking away, putting things under the rug. I say aka mara morena modimo le bitse mo wena gore bothata a jibo lokisa ha o sa lokisi dilo di senyahela ho ya pele. So let's glorify God today. Re a thaba ka leno mama ke go le thabo gore ka nnete re a ho butiwa gore let us listen to our God, because when we listen to Him, when we remain still, re khutsa re sale re sa etse yena go re phagamiša ka Kriste morena. Amen. Jesu, amen. Tabelelo ukuthi khanyani bonakale ukuzolahlekile abe nokusindiswa. Amen. Angeke abantu basindiswa kungakakhanyi thina qala. Ngithe kufanele ukuthi isikhanye sibonakale, ngithe kufanele ukuthi silethele abantu ukukhanya ngoba thina sesakona ukukhanya, ngoba thina sesakwazi ukukhanya. Manje masizothatha lokukhanya lokho bese singakulethe ebantwini abangeke babonakale. Amen. Ngalamagama lithi bamfundisi siyabonga. Ubaba umfundisi uthe kunelisi ukulalela kunesibili. Izwi lisasho idini yethu ithi lo indodana yami mlaleleni. Idinga yethu idinga ukulalela. Asikhoni ukulalela. Asikhoni ukuzwa mara ngesinye isikhathi nasikhuleka sithi Jehova khuluma sizokulalela. Nase sesuthandazile lo uthandazo loyo ukuthi khuluma sizokulalela bese kodwa senze opposite. Yazi sigundi ekutheni ukuthi silalela izimo. Yabona isimo sona ayisigundi lapho ukuthi sisilalele. Ngoba isimo siyakutshela sithi namhlanje ngathakhalela ukuyesondweni. Namhlanje singathi ufuna ukwenza 1 2 3. Usilalele isimo leso. Mara nakunezinto efanele ukuthi usilalele awuzizwa. Guess what? Uzosilalela isimo leso nasitshela ukuthi namhlanje simani ngikhanela ngathi ngingenza spring cleaning la ekhaya, ngingenza washing. Sizokhamba sesondweni besibuye ungakayenzi next. Ngoba wenze into wrong. Ukulalela uyakwazi mara ukwenzi. Mase sibuyela futhi elemele things obvasa yazi. Ngabanga solo bangavasi. Namhlanje sasifundisela ukuthi nasilalela bese siyenza. Umfazi kaJobe naye waba nendlebe lezwayo. Mara kube uyazi. Ngesinye kanengi vale kuthiwe
umfazi ekhaya wakhulumile ubaba suyalalela mara ndiyakuthanda uJobe umfazi kaJobe wathi nakathi nasesekabona isimo ngoba naye walalela isimo ukuthi nasi isimo sikhona ekhaya singenile yonke into asanayo asisana next then sisalaleleleni wayisingasuki kuJehova ngoba akasenzeli next uthi uJobe wathi ngiyamazi umthetho wami ngoba bekalalela so namhlanje ngithanda ukuthi ekseni ake sibe laleleni sithi masilalela bese siyenza ngoba uJehova uthi ngiyakuzwa mina bese ngiyathethelela isono senu lisemazulwini kuphela kilabo abeza kimi basithobe namhlanje kuseni bomama kusesenyanga yabomama ake sizifundiseni ukulalela ngoba nasey'nkonzweni zethu vele indaba yokulalela ayikho akulalelwana njengoba asashilo umama usikuthuma ukuthi silalela abantu kuya ngokuthi umuntu nani vele into leyikhona silalelana ngoba umuntu nani nakhuluma uzibani siyamuzwa ukuthi siyenza nakhulume lo nayo into yokuposta kuma WhatsApp uzakuthi uchairperson ubathe ukhuluma nabantu asithulele bathi and by then kufuneka uyeso no andasithulele bathi namhlanje ke sitheni masifika kuma branch wethu sisifundiseni ukulalela because ngelinye ilanga na uzoba ku leadership akazi ukuthi uzoyithanda lento eyokwenzeka kuwe na ukuthi uthina ukukhuluma abantu bangakulaleli namhlanje izwi elikhulu asifundele ukulalela sifundele ukulalelana and then iministry yethu izokhula bandla lethu izokhula kuphela nasilalelana mara omunye nomunye nakachika le nomunye achika le sokufandalana namhlanje isingenyanga bomama inyanga enkulu bomama asenzeni kuhle uJehova nazo siphakamisa singazakheli wethu amadokodo ngoba nasizakhela wethu amadokodo siyokhohlwa kunelinye idokodo vele sikhohlwayo siyawakha amadokodo wethu swakhe mara ngazi ukuthi nani ngabuza la ukuthi ukhona onedokodo leli athi khona ekhaya masinenkinga ekhaya makuvele isimo or ekhaya before sokulala siyakulela dokodo sokhuleka nangazi unalo kukhona unalo na ngoba amadokodo wethu siyazakhela wona asibuzi kuJehova ukuthi Jehova sakhanjani siyazakhela thina bese nasiqeda lapha sithi sifuna ukuthi uJehova wathatha amadokodo lawo njengomanjani kanti uJehova ngeke wathathe lawo kuye kufanele ukuthi asitshele ukuthi amadokodo wethu siwakhe ngayiphi indlela ukuze azokhona ukusebenza asebenze ngendlela yakhe ngalabagama ithi bomama sikhanyeni sibonakale sesibonile ukukhanya asabuyele emuva for what we go.
bathandekayo. Amen. Ikuseni empilweni zethu. Amen. Ngiyayizwa bamthimincwadi uthi lo uyindodana yami ethandekayo nangithokozisa ngayo izwa. Amen. Bathandekayo. Laleleni. Ekuqaleni uJesu wanikela le ndodana yakhe ezele yodwa ukuthi mina nawe singizwe. Uyaphinda namhlanje uyayithumela emhlabeni ukuthi mina nawe silalele. Omama besithi double bandale ukusawuphelele. Sikulalela sinalalela bara singakalungisanga enhliziyweni yethu usaqwele enhliziyweni zethu usaqokozele angeke sikhona ukwenza. Abasilungisela inhliziyo zethu sithi masilalela bese siyezwa. Asilaleleni bese siyezwa. Kunomunye umhlabelele umsandayo ukuthi uyalalela uJehova noma isimo singavumi. Ziningi-ke izimo ezingavumi emabandleni wethu. Kodwa asilaleleni uJehova. Abese siyamcela ukuthi uNkulunkulu wami thuma mina kulabaguma abanamhlaba ukuze ngiyofafaza izwi lakho, ukuze ngiyokhuluma ngayo, ukuthi uyindodana ephilayo. Amen. Bathandekayo. Akasimemeni umoya ongcwele emakhaya wethu bese simema naseyinkonzweni. Ukuthi ube siyahlala umoya ongcwele, masikameme umoya ongcwele ayikho into ozoyenzeka. Egameni lasenkosini lethu. Namhlanje vele le mic yangipha vele ngiyakhathazeka phakathi kwayo. Kodwa ngishilo ngathi angeke ngithiye ngingafiki la. Ukuthi ngiyabonga Nkosi. Zisazibuka noma bengafanelanga ngibe lapha, kufanele ngabe senatala ku-funeral. Kodwa ngathi ngimkhonza ngithanda ke ngisuse konke. Ngiyoza uNkulunkulu ukuthi uthini namhlanje. Izwi lethu ukuthi simlalele. Abese siyamlalela. Bese futhi siyenze. Bese siyakhetha bomama. Asikhethe bese sikhetha kahle. Amen. Ngoba siyakhetha bese sikhetha wrong. Mase sikhethiwe. Ziningi izinto ezenzakalayo. Kodwa mdele ukuthi wena Jehova ukhona. Tela uNkulunkulu ukuthi bese uhlala nawe ukuthi uzokhona ukwenza umsebenzi wakhe. Ngoba bangamdele sizokuyisa thina endleleni. Sizokujula thina endleleni. Bese thina siyaqhubeka. Usele wena lamuhla. Bese siyaqhubeka thina. Namhlanje sisele ngaphandle komoya ongcwele ngeke senze next. Ngaphandle kokuthi silungise inhliziyo zethu ngeke senze next. uJehova abenani kumama. Uyazi ukuthi nibahle kangakanani. Uthi umhlabelele nikhanye, kufanele bese siyakhanya. Sifanele ngothi ebhaliwe masiphuma la indlela le. Singathi masiphuma la bese thina ayiba ngabanye. Ake sibe incwadi ebhaliwe ekukholeni kwaNkulunkulu. Asenzeni kahle. Ukuze kuzolunga silalelele uNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe ukukholwa siyakhona. Asilalelele ngomama. Bese silungisa inhliziyo. Amen. Amen. Sikalizwa phela.